ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд. ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бо раиси маҷлиси шӯрои подшоҳии арабистони саудӣ доктор абдуллоҳ ибни муҳаммад ибни иброҳим оли шайх мулоқот намуданд. ضمن ملاقات جانب‌ها مسائل گسترش همکاری‌های بین پارلمانتی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، فرهنگی و بشردوستانه را بررسی نموده، عاید به دورنمای رشد مناسبت‌های دوجانبه تبادل نظر انجام دادند. از توجه و دستگیری‌های عملی فوند رشد سعودی، بانک اسلامی رشد و دیگر مؤسسه‌های مالیوی سعودی در تطبیق لایحه‌های اجتماعی و انفراساختار تاجیکستان اظهار قناعتمندی کرده شد. جانب‌ها توسعه همکاری در بخش‌های انرژتیکا، هیدروانرژتیکا، ذخیره‌های آب، صنعت کوهی، کشاورزی، اقتصاد سبز، سیاحی را مورد بررسی قرار داده، ادامه تطبیق لایحه‌های مشترک، تأسیس کارخانه‌های استحصالی در تاجیکستان، راه‌اندازی خط سیر مستقیم هوایی بین دوشنبه و ریاض و تنظیم فعالیت مهنتی شهروندان را از سمت‌های افضلیت‌ناکی همکاری‌های آینده نامیدند. اظهار اطمینان کرده شد که نتیجه های ملاقات با تحکیم منبعده مناسبت های دوستانه و توسعه همکاری های متقابلا سودمند بین جمهوری تاجیکستان و پادشاهی عربستان سعودی مساعدت خواهد کرد. امروز رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده با رئیس مجلس شورای پادشاهی عربستان سعودی دکتر عبدالله ابن محمد ابن ابراهیم آلی الشیخ ملاقات نمود. با شرافت سیاست خیرتمندانه آینده‌ساز پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اراده پیگیرانه خادم حرمین شریفین پادشاهی عربستان سعودی محترم سلمان ابن عبدالعزیز اولی سعود، اینچنین ولیعهد و سروزیر این کشور محترم محمد ابن سلمان مناسبت‌های دو دولت امروز به سطح صفتی نو برآمده در ساحه‌های سیاسی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری فرهنگی و گومانیتاری منتظم رشد دارند. مجلس نمایندگان نقش دیپلماتیای پارلمانتی را همچون واسطه مهمی تحکیم مناسبت‌های بین دولتی و تقویت اعتماد متقابل بلند ارزیابی می‌نماید. تاکید شد که تلاش‌های دوجانبه برای تحکیم منبعده همکاری‌های بین پارلمانتی، همدیگرفهمی، گسترش دوستی و برادری مردمان دو کشور، توسعه فعالیت گروه‌های دوستی، گسترش رابطه‌های تجارتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری، اینچنین همکاری در ساحه‌های انرژتیکا، صنعت، کشاورزی، معارف، علم، فرهنگ و سیاحی تکانی نو می‌بخشد. در شرایطی که جهان امروز بیش از هر وقت دیگر به صلح و همدیگرفهمی نیاز دارد، سیاست صلح پرورانه و دوراندیشانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاجیکستان را به یکی از پیشاهنگان تشبس‌های جهانی در راه تحکیم صلح و ثبات تبدیل داده است. قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد عاید به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده سالهای 2027-2036 دلیل روشن اعتراف و پشتیبانی جامعه جهانی از این سیاست سازنده و موقع استوار کشور ما می باشد. شرح موضوع در تهیه اسماعیل صاحب نظریان. тоҷикистон пешоҳанги ташаббусҳои сулҳофарин дар арсаи ҷаҳонӣ. қабули қатъномаи маҷмаъаи умумии созмони милали муттаҳид оид ба ташаббуси ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2038 на танҳо як дастоварди муҳими дипломатияи кишвари мост, балки нишонаи эътирофи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз сиёсати сулҳпарварона ва мавқеи созандаи тоҷикистон дар ҳалли масъалаҳои байналмилалӣ мебошад. تشبس‌های جناب عالی در طول سالها ده‌ها تشبسی که از قعر دل، از دانش سیاسی، از فکر و اندیشه های بیکر که ایجاد میکند به جهانیان پیشنهاد میکند و هر یک تشبس با سربلندی
استقبال کرده می شود. از تمام مردم جهان در سازمان ملل متحد استقبال میکنند. در شرایطی که جهان امروز با نزاع‌های مسلحانه، بحران‌های سیاسی، تهدیدهای تروریسم و افراطگرایی، تغییریابی اقلیم و دیگر مشکلات فراملی روبرو است، مسئله تحکیم صلح به یکی از مهمترین وظیفه‌های جامعه جهانی تبدیل یافته است. زیرا صلح تنها نبودن جنگ نیست، بلکه محیط امن برای زندگی شایسته، رشد اقتصادی، پیشرفت علم و معارف، حفظ حقوق انسان و تربیت نسل سالم و سازنده به حساب می رود. صلح ارزش عالی‌ترین و مهمترین نعمت حیات انسان است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که محض در فضای صلح و آرامی دولت‌ها امکانیت تطبیق برنامه‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی، رشد فرهنگ، علم و معارف و بهتر نمودن سطح زندگی مردم را پیدا می‌کنند. فرهنگی غنی و تمدن چندین هزار ساله ما امروز باز یک بار دیگر استواری خود را ثابت کرد در اقدام‌های پیشروی ملت. وقتی که در سازمان ملل متحد قطعنامه 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده را برای سالهای 2027 تا 2030 قبول کردند، بیانگر آن است که ملت تاجیک با پیشوای محبوبش بار دیگر ثابت کرد که این ملت قدیمی است، فرهنگی است، تمدن خیلی غنی دارد و می تواند نه تنها در داخل کشور بلکه در عرصه بین المللی کارهای هنگفتی را انجام می‌دهد. قبول قطعنامه مذکور پیروزی دیپلماتیای تاجیک، نشانه اعتماد جامعه جهانی به سیاست صلح پرورانه جمهوری تاجیکستان و باز یک قدم استوار در راه تحکیم موقع بین المللی کشور ما می باشد. جمهوری تاجیکستان با سروری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان امروز نه تنها جانبدار صلح بلکه یکی از تشبسکاران اساسی تشکل روزنامه جهانی صلح و ثبات به شمار می رود. این دستاورد مهم افتخار هر یک شهروند کشور بوده، مسئولیت ما را برای حفظ صلح، تحکیم وحدت ملی و سهمگذاری در آبادی وطن باز هم بیشتر می گرداند. جمهوری تاجیکستان همچون کشوری صلحپرور و تشبسکاری مسئله‌های مهم بین المللی اعتراف گردیده است. با مناسبت قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 که با پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قبول گردید، در شهر و ناحیه‌های کشور چاره‌بینی‌های علمی سیاسی برگزار شد. گزارش همکاران ما در این خصوص. در агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба қабули қадномаи созмони милали муттаҳид даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ки бо иқдоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пешниҳод гардидааст, ҳамоиши илмӣ сиёсӣ баргузор гардид. дар ҳамоиш масъулин ва доираи васеи ин ниҳод иштирок намуданд. иброз гардид ки қабули 10 солаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда идомаи мантиқии сиёсати сулҳпарварона ва башардӯстонаи тоҷикистон мебошад. ин санад барои таҳкими ҳамдигарфаҳмӣ, муколамаи тамаддунҳо, ҳифзи арзишҳои фарҳангӣ ва тарғиби ғояҳои сулҳу ҳамзистии осоишта дар сатҳи байналмилалӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. қабули ин ташаббуси муҳим аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ далели эътирофи нақши созандаи тоҷикистон дар таҳкими сулҳу субот, рушди ҳамкории байналмилалӣ ва густариши фарҳанги сулҳ мебошад. ба таъкиди иштирокчиёни ҳамоиш чунин иқдомҳо барои тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, таҳаммулгароӣ, эҳтиром ба арзишҳои умумибашарӣ ва ҳифзи сулҳу амният аҳамияти бузург доранд. با مناسبت قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 که با پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قبول گردید، در شهر استروشن همایش عمومی برگزار شد. در همایش راهبران و نمایندگان مقامات محلی، فعالان جامعه و جوانان اشتراک نموده اهمیت تاریخی این سند بین المللی را مورد بررسی
اساسی قرار دادند. ضمن سخنرانی تاکید گردید که قبول قطعنامه مذکور باز یک دستاورد مهم سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان بوده، اعتراف و نفوذ کشور را همچون دولت صلح پرور و تشبثکار مسائل مهم بین المللی باز هم تحکیم می‌بخشد. اشتراکداران اظهار داشتند که پذیرفته شدن این تشبث جهانی در عرصه تجلیل روز وحدت ملی رمزیت عمیق دارد، زیرا محض صلح و وحدت برای تاجیکستان زمینه رشد استوار، پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و اشتراک فعالانه در حل مسائل مهم جامعه جهانی را فراهم آورده است. در دایره تشبث نو جمهوری تاجیکستان تحت عنوان 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027 2036 که با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول گردید، در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سپیتامین همایش سیاسی و معرفتی برگزار شد. در همایش ضمن بیان اندیشه‌ها از طرف مسئولین، عالمان، فعالان ناحیه ابراز گردید که این رویداد تاریخی نه تنها نشانه اعتراف سیاست صلح‌پرورانه کشور ماست، بلکه بازگوی نفوذ روزافزون، اعتبار بین المللی و ثمره‌ناکی دیپلماتی تاجیکستان در عرصه جهانی می باشد. چون این تشبث و در سطح جهان اعتراف شدن پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای هر یک شهروند تاجیکستان نشانه اعتراف سیاست سازنده و صلح‌پرورانه کشور عزیزمان در سطح جهانی بوده، همزمان ما را وادار می‌سازد که در حفظ و تحکیم صلح و وحدت، احترام ارزش‌های ملی و معرفی شایسته تاجیکستان صاحب استقلال سهم باز هم بیشتر گذاریم. امامعلی رحمان پیشوای صلح جهان تحت چنین عنوان در ناحیه مسچاه بخشیده به قبول قطعنامه سازمان ملل متحد 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027 2036 که از جانب پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیشنهاد گردید، راهپیمایی ایدانه و چاره‌بینی تنتنوی برگزار گردید. در راهپیمایی اعضایان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه مسچاه با شعارهای وطن دوستانه از جمله امامعلی رحمان پیشوای صلح جهان و پیشوای ما قهرمان صلح آفرین دنیا اشتراک کردند. چاره‌بینی تنتنوی با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه مسچاه و فعالان و جوانان تشبثکار ادامه یافت. همایش با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه مسچاه تشکیل کرده شد. اشتراکداران دایر به نقش و اهمیت تاریخی قبول قطعنامه سازمان ملل متحد درباره 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027 2036 اندیشه‌رانی کردند. این پیشنهاد ادامه منطقی تشبث‌های جهانی جانب تاجیکستان میباشد که با خوشنودی قبول گردید. وابسته به اعلام گردیدن 10 ساله بین المللی صلح به خاطر نسل‌های آینده از جانب پروکراتوری شهر وحدت در همکاری با مؤسسه دولتی کالج امور و ریاست معارف شهر کارمندان و آموزگاران همایش علمی برگزار گردید. ابراز کرده شد که چاره‌بینی مذکور با جانبداری از تشبث نوبتی پیشوای معظم ملت ثابتگری آن است که مردم تاجیک در فضای ثبات جامعه امروزها کار و پیکار نموده واژه صلح را همچون فرهنگ وحدت آفر به جهانیان تلقین می‌نمایند. مسئولان ابراز داشتند که تشبث مذکور ادامه منطقی سیاست صلح‌پرورانه و بشردوستانه راهبریت عالی کشور به حساب رفته باز یک قدم مهم و استوار جمهوری تاجیکستان در سمت تحکیم صلح و ثبات جهانی می باشد. گفته شد که جمهوری تاجیکستان با راهبری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در عرصه بین المللی همچون کشوری تشبثکار و جانبدار حل مسائل گلوبالی پذیرفته شده است. قبول قطعنامه سازمان ملل متحد اوید به اعلان 10 ساله بین المللی صلح به خاطر نسل‌های آینده اهمیت بزرگی تاریخی داشته. این اقدام در آینده برای تحکیم فرهنگ صلح، همدیگر فهمی و همکاری بین دولت‌ها زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در ناحیه تاجیک‌آباد برای 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027 2036 همایش و واخوری و صحبت‌ها با اشتراک نمایندگان کسب و کار گوناگون ناحیه برگزار گردید. ذکر شد که صلح، ثبات و وحدت ملی زمینه اساسی رشد استوار تاجیکستان میباشد. با دستگیری پیوسته پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شرایط خوب معاصر برای زنان و بانوان و جوانان ناحیه دوردست کوهستان تاجیک‌آباد مهیا گردیده است
که مردم این دیار شکرانه از استقلالی و وحدت یگانه و این چنین راهبر دوراندیش سرفراز می باشند. امروز تمام ساکنان یک ناحیه دوردست مملکت با اعتماد قوی به نیروی شکست‌ناپذیر سیاست خردمندانه محترم امامعلی رحمان در فضای آسایشته میهن کار و فعالیت میکنند. تاکید کرده شد که جمهوری تاجیکستان در برابر دیگر دولت‌های جهان معاصر صاحب استقلال سیاسی خویش بوده، در عملی کردن سیاست خود تمام برنامه و هدف‌ها را محض برای رشد جامعه و مسئله تامین امنیت ملی دولت روانه کرده است. مورد ذکر است که در چنین فضای آسایشته و وحدت ملی کشور عمر به سر میبریم و برای آینده درخشان وطن عزیزمان فرزندان خود را آماده مینماییم که بهر دفاع مادر وطن و آرامی جمهوری همیشه صداقتمند باشند. имзои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афв аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои ҳазорҳо оилаи тоҷик муждаи хуш ва паёми умед гардид. ин иқдоми башардӯстона бори дигар аз сиёсати инсонпарварона ва ғамхории пайвастаи роҳбарияти олии кишвар нисбат ба сарнавишти шаҳрвандон шаҳодат медиҳад. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи ҳамкоронамон. هیچ یک کرداری با آسودگی جامعه تهدید کننده قدرت آن را ندارد که از پنجه نیرومند قانون رها یابد. افرادی در عملهای بیرون از چهارچوبه قانون و دیگر طلبات و ترتیبات جمعیتی دست داشته حتما جزای مناسب را سزاوار میشوند. حتی اگر کردار از لحاظ سطح پس معرفت حقوقی صادر شده باشد، جوابگری جنایتی استثناء نخواهد شد. همین طریق شخصانی که بی‌اعتنایی نسبت به طلبات قانون آنها را پشت پنجره کرده است، با امید درک اشتباه و در آینده گذاشتن قدم‌های استوار در جاده‌های سالم از ادای منبع جزای جنایتی آزاد خواهند شد. برگشت به آزادی این افراد در اساس امضای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو صورت میگیرد. امضای قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو برای هزارها عائله تاجیک مژده خوش و پیام امید گردید. این اقدام بشردوستانه بار دیگر از سیاست انسان پرورانه و غمخواری پیوسته راهبریت عالی کشور نسبت به سرنوشت شهروندان شهادت می‌دهد. برای پدر و مادرانی که سالها انتظار دیدار فرزند بودند، برای همسرانی که آرزوی بازگشت عزیزان خود را داشتند و برای کودکانی که چشم به راه پدر ماندند، این سند مژده فرابخش پیوستن دوباره اهل خانواده می باشد. عفو نه تنها آزادی بلکه امکان آغاز زندگی نو است. شخصانی که در نتیجه اشتباه یا رفتار خلاف قانون از محیط آزاد و دیدار نزدیکان جدا شده بودند، اکنون می توانند با درک مسئولیت بیشتر به حیات سالم برگشته در رشد عائله و جامعه سهم گذارند. این اقدام به آنها باوری می بخشد که دولت برای اصلاح و بازگشت شهروندان به زندگی سالم شرایط مساعد فراهم می آورد. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای تحکیم صلح و ثبات استقلال دولتی بسیار خدمت‌های به اندازه زیاد و بی‌نظیر را به انجام رساندند و ما شاهد آن هستیم که سال از سال در مملکت صلح و ثبات مستحکم گردیده. همزمان اعتبار جمهوری تاجیکستان در سطح بین‌المللی بلند گردیده ایستاده است. یکی از خصلت‌های بزرگ انسانی این بخشیدن گناه‌ها عفو با شمار می رود. خیلی هم روزی است که در عرفه روز وحدت ملی جناب عالی قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو را به امضا رساندند که این یکی از خصلت‌های بزرگمردی و خصلت‌های انسان دوستانه جناب عالی را تجسم می‌نماید. در سالهای صاحب استقلالی سندهای عفو بارها سبب شادی هزارها خانواده شده به تحکیم مهر و محبت، همدیگر فهمی و وحدت جامعه مساعدت نمودند. امروز نیز این تشبث نجیب همچون رمز رحم و شفقت، انسان دوستی و عدالت اجتماعی از جانب مردم کشور با خوشنودی استقبال می‌گردد. زیرا هر نفری که به آغوش گرم عائله برمیگردد یک خانواده شاد می‌گردد و هر خانواده شاد پایه جامعه سالم و استوار می باشد. این اقدام خیرخواهانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در صحیفه های تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال همچون نمونه عالی انسان پروری و غمخواری نسبت به مردم با حرفهای زرین ثبت خواهد شد.
имзои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афв аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ҳазорҳо оилаи тоҷик муждаи хуш ва паёми умед гардид. Ин иқдоми башардӯстона бори дигар аз сиёсати инсонпарварона ва ғамхории пайвастаи роҳбарияти олии кишвар нисбат ба сарнавишти шаҳрвандон шаҳодат медиҳад. Вобаста ба имзои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афв андешаҳои сокинони кишвар манзуратон гардонида мешавад. در محور سیاست حکومت ما، در محور سیاست پیشوای ملت ما مردم سالاری، بشردوستی و پیش از همه مردم ایستاده و آزاد شدن از محبس، کم کردن اونهایی که به جنایت دست زدن و بعضی کاتگوری های جنایت ها بار دیگر نشان و دلیل از آن می‌دهد که جامعه باید در تربیت این گونه اشخاص نقش بگیرد. زیرا مطابق به این قانون عفو پیش از همه برتری داده میشد به زنان، نابالغان و نفران کلانسال. و این قانون ما اهل جامعه، مقامات اجرایی حکومتی دولتی، ساختارهای گوناگون رو وادار میکند که اونهایی که از محبس میبرایند، اونهایی که از جوگری آزاد کرده میشوند باید در تربیت آنها سهم گذاریم. نابالغان باید به تحصیل و مکتب فرا گرفته شوند. زنان باید با جایهای کار تامین گردند و آنهایی که از محبس میبرایند باید در آینده صاحب جای کار باشند و وضع اجتماعی خود را بهتر بسازند. آنهایی که از محبس آزاد شدند یا آنهایی که از جوابگری آزاد کرده میشوند باید که به نزد فرزندان خود، به نزد اهل عائله خود بر بگردند و از این عملهای ناسواب ناروایی خود که در گذشته کرده بودند باید سبق بگیرند و بدانند که این همه برای نیک و احوالی آنها، برای خاطر جمعی آنها. زیرا همون نفری که جنایت کرده است، همون نابالغی که دست به جنایت زده است، فرزندی نفری است، همسری نفری است و پدر یا مادری نفری دیگری است که همه این برای آنها خواه ناخواه اگر آزاد بگردند و اگر در نیک و احوالی زندگی خود و عائله خود تلاش ورزند خیلی خوب می شود. و از این لحاظ گفتم ممکن است که این گونه عفو کردن اونهایی که به جنایت دست زدن بیش از 18,000 نفر در حدود آسیای مرکزی عموما در مقیاس جهان خیلی انگشت شمار است. در این قانون در برابر دیگر شخصان و زنان و بانوان نیز امکانیت می دهد که به زندگی مقرری خیش برگردند، فضای خانوادگی خیش را سالم نگاه دارند، رسالت مادری خود را اجرا نمایند و عائله را همچون نهادی پرارزش اعتراف نمایند. در این راستا نسبت به زنان و نابالغان در ماده های 1، 5، 8 و 9 قانون درباره عفو برتری ها پیش بینی گردیده است. پیشوای ملت با این سیاست انسان پرورانه خود ثابت ساختند که واقعا پیشوای رعیت پرور هستند. قانونی نو قبول گردیده در مقایسه با قانون‌های عفوی که پیش قبول کرده شده بودند تفاوت‌های زیاد دارد، چون که نسبت زنان و نابالغان، نسبت معیوبان گروه‌های یکم، دوم، سوم، مردانی از 55 ساله بالا، برای بعضی کاتگوری جنایت‌های وزنین هم برای مردهای از 70 ساله بالا امتیازها برای آزاد کردن داده شده است. در قانون مذکور بار اول در تجربه همین قبول قانون‌های عفو مقررات قانون که پیش بینی کرده شده است نسبت شخصانی در جستجوی جنایی قرار داشته نیز تطبیق کرده می شود. حتی به اشتراک خود آنها نیز مقامات حفظ حقوق کشور مسئله آنها را بررسی می کنند و امکانیت پیدا می گردد که آنها باز به وطن خود، به نزد فرزندان خود برگردند. ادامه اخبار. سازندگی و آبادانی خاصه بنیاد و با استفاده دادن انشاءات گوناگون مهمترین عمل‌هایی است که در دوام 5 سال اخیر با مقصد سزاوار جشن گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت وسعت یافت. بنیاد و نوسازی 12,000 انشاءات که قبلا طرحریزی شده بود در آخر سال گذشته پوررا عملی گردید.
طبق معلومات از آغاز سال روان این جانب در ولایت باز زیاده از 2000 انشاءات گوناگون تعیینات مورد بهره برداری قرار داده شد و تا ماه سپتامبر باز بنیاد و نوسازی قریب 1000 انشاءات دیگر در نظر است. از روند سازندگی ها عبدالوهاب عبدالستار گزارش می‌دهد. 35-мин солгарди истиқлоли давлатӣ ин ҷашни бузурги миллӣ моҳи сентябри соли равон бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил карда мешавад. барои бо дастовардҳои назаррасу шоиста истиқбол гирифтани ин рӯйдоди таърихӣ таҳти роҳбарию ҳидояти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шурӯъ аз соли 2022 раванди корҳои созандагию ободонӣ тақвият ёфта тарҳҳое амалӣ шуданд ки баҳри зиндагӣ аз ин ҳам беҳтару хубтари мардум равона гардидааст. дар давоми 5 соли охир ки давраи омодагӣ ба ин ҷашни таърихӣ ба ҳисоб меравад, дар вилояти Суғд баъди бунёд, таъмир ва навсозӣ дар маҷмӯъ бештар аз 14 000 иншооти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд ки иҷрои нақшаи қаблан таҳрезишуда наздики 118% ташкил медиҳад. ба таъкиди масъулин ин ниҳояти кор нест ва ҳоло бо иқдоми мақомоти давлатӣ соҳибкорону аҳолии корҳои созандагӣ бо маром идома дошта то моҳи сентябри соли равон дар маҷмӯъ шумораи иншооти ҷашнӣ ба 15 000 баробар мегардад. имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бунёди биноҳои маъмурию истиқоматӣ, коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, мактабу кӯдакистонҳо, бунгоҳҳои тиббӣ, марказҳои саломатӣ, қасру кохҳои фарҳанг, толору майдонҳои варзишӣ, меҳмонхона, бозору марказҳои муосири савдою тиҷорат ва дигар иншооти ҳаётан муҳим идома дорад. ҳамзамон дар баробари иҷрои дигар тадбирҳои муҳими созандагӣ раванди мунфарш намудани роҳҳои маҳаллӣ низ дар 18 шаҳру ноҳияҳои вилоят вусъат ёфта, нишондоди корҳои иҷрошуда дар ин самт қобили ситоиш ва намунаи ибрат арзёбӣ мешавад. мунфаршкунии роҳҳои маҳаллӣ асосан аз ҷониби соҳибкорони ҳимматбаланд ва аҳолии созандаю бунёдкори вилоят амалӣ гардида, азми ҳамагон ба он равона шудааст ки корҳои ободонию созандагӣ вусъат ёбад. ободу зебо гардидани шаҳрҳо, сохта ба истифода додашни корхонаҳои гуногун, ба сатҳи байналмилалӣ баровардани роҳҳое ки дар давраи соҳиби истиқлолӣ сохта ба истифода дода шуд, ин боз як бор дигар шукргузорӣ ҳар кадоми моро ба соҳиби истиқлолии кишвар оварда мерасонад. ва ин рӯз марҳилаи он расидааст ки дастовардҳои давраи соҳиби истиқлолиро мо барои ҳифзи он кӯшиш ба харҷ дем ва барои ҳифзи обу хоки диёри азизамон, барои ҳифзи дастовардҳои соҳиби истиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон насли навраси худро дар ҳамин рӯҳия таълиму тарбия дода, барои ба ояндагон гузоштани як мулки ободу зебо кӯшиш ба харҷ диҳем. ҳамин тавр корҳои созандагию ободонӣ дар шаҳру ноҳияҳо идома дошта, мақомоти давлатӣ, соҳибкорон ва аҳолии созандаи вилояти Суғд тасмим гирифтанд ки то моҳи сентябри соли равон ба истиқболи 35-мин солгарди истиқлоли давлатӣ боз наздики 1000 иншооти дигарро бо сатҳу сифати баланд сохта ба истифода диҳанд. бо татбиқи нақшаҳои созандагии инфрасохтори шаҳру ноҳияҳои вилоят мукаммал ва сатҳу сифати зиндагии сокинон боз ҳам беҳтару хубтар мегардад. абдуваҳоби абдусаттор, Дилшод Юсуфӣ, вилояти Суғд, ахбор. дар ноҳияи Тоҷикобод бо таҳкими корҳои созандагӣ омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ вусъат бахшида шудааст. дар маҷмӯъ зиёда аз 100 иншоот бунёду навсозӣ карда мешавад. гузориш дар ин хусус. бо кам мондани вақт дар ноҳияи Тоҷикобод ҷиҳати омодагии сатҳи баланд ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ тавассути корҳои дастҷамона созандагиҳо вусъат бахшида шудааст. дар маҷмӯъ бо бунёди муассисаҳои томактабию таҳсилоти миёнаи умумӣ, иншооти тиббӣ, корхонаҳои саноатӣ, марказҳои хизматрасонӣ ва дигар биноҳои нав, ҷойҳои иловагии кори таъсис ва шароит ҷиҳати хизматрасониҳо беҳтар гардонида мешавад. дар доираи дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳадафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Тоҷикобод бо ҷалби сармояи хориҷию дохилӣ ва саҳмгузории мардум дар корҳои ободонӣ ба иҷрои саривақтии нақшачорабиниҳо равона карда шудааст.
ҷиҳати сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон 101 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст. аз 101 иншоот то ба имрӯз 84 иншоот мавриди истифода қарор дода шудааст. дар иншоотҳои дигар корҳои сохтмонӣ идома дорад. илова ба нақша боз дар ҷамоати деҳоти ширинчашма муассисаи томактабӣ барои 40 тарбиятгиранда айни ҳол сохтмонаш идома дорад. аз он ҷумла дар ҷамоати деҳоти Зарашон ва дар маҳаллаи навбуниёти ҷамоати деҳоти Сабзазор низ муассисаҳои томактабӣ ба нақша гирифта шуда сохтмонашон идома дорад. то дурдасттарин деҳаҳои ноҳия тавассути бунёди иншооти нав имкониятҳои хизматрасонӣ ба талаботи муосир мутобиқ ва барои мардум шароити беҳтари зист фароҳам оварда мешавад. бунёди майдончаи варзишӣ аз ҷониби сокинони маҳаллӣ, муассисаи таълимӣ бо ҷалби сармоя ва маркази хизматрасонӣ аз ҷониби намояндагони бахши хусусӣ имкониятҳоро барои тарғиби тарзи ҳаёти солим, омӯзиши илму дониш ва табобату истироҳат беҳтар мегардонад. сохтмони ин се иншоот дар деҳаи Полезак ҷараён дорад. дар ҷамоати деҳоти Ширинчашма 10 иншоот ба нақша гирифта шуда буд. аз ин иншоотҳо то имрӯз 7 иншоот пурра ба истифода дода шуд ва дар 3 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ бо маром идома доранд. дар маҷмӯъ ҳоло дар доираи ҳадафҳои мушаххас тадбирҳои дастҷамъона дар ноҳияи Тоҷикобод барои вусъати созандагиҳо, иҷрои саривақтии супоришҳои ҳукумати кишвар ва омодагии сатҳи баланд ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ равона карда шудааст. рӯзҳои истироҳат сокинони маҳаллӣ ва кормандони касбу кори гуногун дар ободиҳо саҳмгузорӣ мекунанд. тоҷикобод ноҳияи аграрӣ аст ва ифтитоҳи зиёда аз 100 иншоот барои зебошавии маркази ноҳия, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, рушди иқтисодию иҷтимоӣ ва дар маҷмӯъ беҳтаршавии сатҳи зиндагии мардум мусоидат мекунад. дар ноҳияи Лаш роҳи таворавӣ ба масофаи 9 километр барои баланд бардоштани устуворӣ ба ҳолатҳои фавқулода мавриди истифода қарор дода шуд. ин масир барои 6 ҷамоати деҳот ва 27 000 нафар аҳолӣ хизмат мерасонад. гузориш дар ин хусус. дар ноҳияи Лаш мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани роҳи таворавии автомобилгардӣ байни деҳаҳои Корвонгузар ва Дуағба баргузор гардид. корҳо дар доираи лоиҳаи минтақавии коҳиш додани осебпазирии аҳолии минтақаи Осиёи марказӣ аз хатари раҳнашавии кӯлҳои пиряхӣ дар шароити тағйирёбии иқлим аз ҷониби дафтари минтақавии ЮНЕСКО дар Алмато бо дастгирии фонди мутобиқшавӣ анҷом дода шуд. ноҳияи Лахш бо мақсади ба ифтитоҳ додани роҳи таворавӣ байни ду деҳа, яъне деҳаи дашти Мурғон ва Дуағба қарор дорем ки дар ин роҳи таворавӣ бо дастгирии лоиҳаи минтақавӣ бо мавзӯи паст кардани хавфи рахнашавии кӯлҳои пиряхӣ зери таъсири тағйирёбии иқлим дар Осиёи марказӣ ки аз тарафи дафтари минтақавии ЮНЕСКО ва кишварҳои Осиёи марказӣ баргузор мегардад. ин корро амалӣ намудем. лоиҳа дар ҳамкорӣ бо Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, агентии обу ҳавошиносӣ назди Кумитаи ҳифзи муҳити зист ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Лаш татбиқ гардид. бо назардошти хусусиятҳои иқлимӣ ноҳияи Лаш ба сел, ярҷ ва обхезиҳо осебпазир мебошад. дар қисми болооби ноҳия пиряхи Саиднафасӣ ҷойгир буда, рахнашавии онҳо давра ба давра боиси хароб гардани роҳҳои автомобилгарди соҳили дарёи Сурхоб мегардад. бо ташаббуси Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ, агентии обу ҳавошиносӣ ва ташкилоти ЮНЕСКО ин лоиҳа амалӣ гардид ва дар доираи ин лоиҳа насби низоми огоҳсозии бармаҳал дар шароити рахнашавии кӯлҳои пиряхӣ дар ин мавзеъ амалӣ мегардад ва ин таҷҳизоте ки насб мегардад барои сари вақт огоҳсозии аҳолӣ ҳангоми офатҳои табиӣ мусоидат мекунад ва мо ҳамзамон як қатор лоиҳаҳои дигарро вобаста ба пешгирии офатҳои табиӣ дар ин мавзеъ амалӣ месозем. обшавӣ бо суръати пиряхҳо ва ташаккули кӯлҳои эҳтимолан хатарноки пиряхӣ ба яке аз муҳимтарин мушкилоти иқлимӣ барои минтақаҳои кӯҳии Осиёи Миёна табдил ёфтааст.
дар ҷараёни корҳои сохтмонӣ васеъ намудани қисмати ҳаракат, ҳамворсозии роҳ дар масофаи 9 километр, хобондани қабати шағал ва инчунин сохтмони иншооти обпарто анҷом дода шуд. барои мустаҳкам намудани нишебиҳо 154 беғ дарахтони гуногун шинонида ва 20 аломати роҳ насб карда шуд. бинобар сабаби гарм шудани ҳарорати ҳаво, баланд шудани сатҳи дарёи девонасӯи деҳаи Сугат маҷрои дарёи Сурхоро барнамуда, дар натиҷа 600-700 метр роҳи аҳамияти байналмилалии ваҳдат Рашт Лахш Сарҳади ҷумҳурии Қирғизистон дар километри 150 шуста мебурд. ҳамасола ин омил 5-6 маротиба рух медод. бо истифода аз техникаҳои калони роҳсозӣ, муассисаи давлатии нигаҳдории автомобилгарди ноҳияи Лахши Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Tojikiston мо тавонистем ки имрӯз корҳои таъмиру барқарорсозӣ роҳи таворавӣ байни деҳаҳои Корвонгузар ва Дуағба ки соли 1960 бо тариқи ҳашар сохта буд, роҳи мазкурро дар қисмати шағалпӯш, қисмати дигар бо воситаи техникаҳо васеъ ва тахт ҳамвор намудем. роҳи таворавӣ бехатарии нақлиётро таъмин намуда, барои 20 маҳалли аҳолинишин имкони иртиботи боэътимодро фароҳам меорад. зеро дар ноҳияи Лаш деҳаҳои Дуағба, Корвонгузар ва дашти Мурғон ҳамчун минтақаи озмоишии лоиҳа интихоб шудааст. дар ин ҷо лоиҳа мониторинги кӯлҳои пиряхӣ, баланд бардоштани сатҳи омодагии ҷомеаҳои маҳаллӣ ва ҷорӣ намудани роҳҳои амалии коҳиши хавфро дар минтақаҳои кӯҳӣ дастгирӣ менамояд. бо мақсади мусоидат намудан ба рушди китобхонаҳои деҳот, ташаккули низоми такмилии ихтисос, бозомӯзӣ ба тайёр кардани мутахассисон, афзун намудани маҳзани китобхонаҳо аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи рушди китобхонаҳои деҳот барои солҳои 2027-2031 қабул гардид. дар вилояти Суғд фаъолияти китобхонаҳои деҳот дар кадом сатҳ қарор дорад ва қабули барномаи нав чӣ имкон медиҳад, ҳамкорони мо ин мавзӯъро пайгирӣ намуданд. таваҷҷӯҳ намоед. сарбаландии инсон аз илму дониш, ахлоқи шоиста, маърифат, маданият, ҷаҳонбинӣ, маънавиёти баланд аст ва китоб ягона мақсад нест ки нури илму донишро дар зеҳну қалби инсон ҷой дода, самараи он комёб шудани ҳар шахс дар зиндагӣ, касбу ихтисос ва саводнокии аҳли ҷомеа омили рушду тараққиёти кишвар аст. бо мақсади беҳтар намудани шароити омӯзиш, ҷалби аҳолӣ ва мутолиаи китоб ва дигар тадбирҳои зарурӣ, лоиҳаи нав таҳия ва дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ, барномаи рушди китобхонаҳои деҳот дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2027-2031 қабул мавриди амал қарор дода шуд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд айни замон 362 китобхонаҳои марказӣ, шаҳрак ва деҳот амал мекунанд ки махзани онҳо 2,644,589 нусха бо забонҳои гуногунро ташкил дода, давоми як соли охир 16,422 нусха асарҳои тозанашр ворид шудааст ва ба андешаи аҳли илму зиё чунин тадбир қабули барнома барои тақвияти кори китобхонаҳои деҳот мусоидати калон менамояд. қабул гардидани барномаи рушди китобхонаҳои деҳот барои солҳои 2027-2031 маънии онро дорад ки воқеан Тоҷикистони соҳиби истиқлол ба марҳилаи тозаи рушди фарҳанг ворид гардидааст ва як замони таҷдиду азнавсозиву мукаммал гардидан ва ғанӣ гардидани баъзеи моддаи техникии китобхонаҳои деҳот фаро расидааст. ин барнома метавонад раванди фаъолияти ин китобхонаҳоро ба маротиб дигаргун созад, такмили ихтисоси мутахассисони соҳа, китобдоронро ба роҳ монад ва барои ғанӣ гардидани махзани китобии китобхонаҳо ба мардуми ба сокинони деҳаву шаҳрҳо албатта расонидани китобҳои тозанашр барои баргузории маҳфилҳои муаррифии китобҳо ва дар маҷмӯъ барои ба китобхона ҷалб кардани тамоми қишрҳои ҷомеа саҳми муносиби худро гузорад. дар китобхонаи электронӣ 152,209 асарҳо барои истифодабарандагон пешниҳод шуда, дар умум аз ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар соли 2025 китобдиҳӣ барои мутолиа ва шаҳрвандон, хонандагони синну соли гуногун 1,368,000 нусхаро ташкил додааст ва ҳар сол шумораи хонандагон, дӯстдорони китоб меафзояд. як нуқтаро бояд махсус таъкид намоем ки имрӯз албатта дар баробари он ки ҳамасола дар заминаи ташрифҳои пайваставу дастурҳои доимии сарвари давлатамон дар тамоми қаламравӣ дар тамоми ҳудуди вилоят аз ҷумла вилояти Суғд ҳам китобхонаҳои нав бунёд мешаванд, аз навсозӣ мегарданд. албатта боз яъне
барномаи алоҳида барномаи ҷудогонаи рушди китобхонаи деҳот қабул гардиданаш аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маънои онро дорад ки албатта боз китобхонаҳои нав бунёд мешаванд, китобхонаҳои мавҷуда таъмирро аз навсозӣ мегарданд, имкониятҳои моддию техникияшон рӯ ба беҳбудӣ меорад ва китобхонаҳо воқеан ба як маркази баланд бардоштани дониш, ба як маркази ҳақиқии боло бурдани завқи хештаншиносиву худогоҳии тамоми наслҳо табдил меёбанд. ҳадафи барномаи рушди китобхонаҳои деҳот дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2027-2031 таъмини китобхонаҳои деҳот бо таҷҳизоти компютерӣ, пайвастшавии онҳо ба шабакаи интернет, ташкили махзани электронии китобҳо ва баланд бардоштани саводнокии кормандони китобхонаҳо ва ҷалби бештари аҳолӣ, хусусан наврасону ҷавонон ба китобхонӣ иборат мебошад. ба таъкиди аҳли илму зиё, ин таваҷҷӯҳ иҷрои бандҳои барнома дар асри навин ки зарурию муҳим маҳсуб меёбад, дар фароҳам шудани имкониятҳо, баланд шудани мақому ҷойгоҳи китоб ҳамчун сарчашмаи нур маърифат нақши муҳим хоҳад гузошт. маҳмуд аҳмадзода, Дилшод Юсуфӣ, вилояти Суғ, Ахбор. аз 29 июн то 2 июли соли 2026 дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз баргузор гардид ки дар кори он роҳбарият ва аъзоёни шӯрои фонди мазкур, намояндагони созмонҳои молиявии байналмилалӣ ва коршиносон иштирок намуда масъалаҳои муҳими вобаста ба фаъолияти фондро баррасӣ намуда, лоиҳаҳои навро дар самти мубориза бо паёмадҳои ногувори тағйирёбии иқлим дар сатҳи ҷаҳонӣ муҳокима ва тасдиқ намуданд. дар ҷаласаи мазкур барои ҷумҳурии тоҷикистон ду лоиҳаи нави муҳим бо арзиши умумии $190 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико тасдиқ гардид ки аз он $62 миллион ро грант ё кӯмаки бебозгашти фонди иқлими сабз ташкил медиҳад. лоиҳаи якум бо маблағи $30 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико барои дастгирии 14 шаҳру ноҳияи мамлакат ҷиҳати беҳтарсозии ҷомеаҳои осебпазир, аз ҷумла ҷорӣ намудани технологияҳои каммасрафи об ва таъсиси фонди боғҳои мевадиҳанда равона карда мешавад. лоиҳаи дуюм баҳри навсозии шабакаҳои оби нӯшокӣ ва коррезии шаҳрҳои Роғун, Данғара ва Хуҷанд равона гардида, инчунин таъмири шабакаҳои обёрикунӣ амалӣ карда мешавад. ин лоиҳа бо ҷалби маблағҳои грантии фонди иқлими сабз ва қарзи бонки аврупоии таҷдид ва рушд татбиқ мегардад. дар маҷмӯъ дар доираи ҷаласаи мазкур дар шаҳри Душанбе 11 лоиҳа барои 10 кишварҳои рӯбатараққӣ ба маблағи умумии $700 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико тасдиқ карда шуд. баргузории ҷаласаи мазкур дар шаҳри Душанбе бозгӯи як қадами муҳим барои беҳтар намудани шароити зиндагии мардум ва ҷалби маблағҳои грантӣ, таъмини оби тоза ва ҳифзи табиати кишвар ба ҳисоб меравад. дар натиҷаи ҳамкориҳо бо ин фонди бонуфуз то ин давра дар ҷумҳурии Тоҷикистон 9 лоиҳа бо маблағи умумии $173.5 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико амалӣ шуда истодаанд. дар ноҳияи Шуғнон фаъолияти гармхонаи замонавии насли панҷум ки дар деҳаи пашшори ҷамоати деҳоти Паршинев ҷойгир аст, рӯз аз рӯз густариш меёбад. гармхонаи замонавии насли панҷум қадами устувор дар таъмини амнияти озуқаворӣ дар ноҳия маҳсуб меёбад. дар назди гармхона инчунин ҳавзи моҳипарварӣ фаъолият дошта, дар рушди истеҳсоли ватанӣ истифодаи самараноки захираҳои мавҷуда ва саҳмгузорӣ дар таъмини амнияти озуқавории кишвар заминаи мусоид фароҳам меоранд. гузориши Моҳираи Тоҳир. ҷиҳати расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ дар деҳаи пашшори ҷамоати деҳоти Поршиневи ноҳияи Шуғнон гармхонаи наву замонавӣ сохта ба истифода дода шудааст. ин гармхонаи насли панҷум аст ки яъне ҳамчун гармхонаи доимо амалкунанда дар ноҳия мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. дар гармхона яъне бодиринг, помидор, булғорӣ боимҷон шинонда шудааст ва аллакай соҳибкорон аз ҳисоби гармхона ба миқдори муайян бодирингро ба бозори шаҳри Хорух барои савдо бароварданд. гармхона яъне бо тариқи қатрагӣ обёрӣ карда мешавад ва дар 4 фасли сол яъне метавонанд аз ҳисоби ҳамин гармхона маҳсулоти тару тозаро дастрас намоянд. гармхонаи насли панҷум воқеъ дар деҳаи пашшори ҷамоати деҳоти Поршиневи ноҳияи Шуғнон ба яке аз намунаҳои пешрафтаи истифодаи технологияҳои муосир дар парвариши маҳсулоти кишоварзӣ табдил ёфтааст. айни замон дар гармхона ҳосили бодиринг ба даст омада, ҷамъоварии он идома
дорад. дар баробари ин ниҳолҳои помидор, қаламфори булғорӣ ва бодимҷон шинонда шуданд ва тибқи гуфтаи масъулон дар рӯзҳои наздик онҳо низ ба давраи нашунамои фаъол ворид мешаванд. масоати гармхона 32 са мебошад. коркунои 5-6 кас иборатанд. мо аз мои ма сар кардем дар инҷо бодрингу боимҷону помидору перец шинондем. озир бодринг савдо баровардастем. муҳити мувофиқ ва низоми муосири нигаҳдории ҳарорату намнокӣ имконият медиҳад ки новобаста аз мавсим сабзавоти тару тоза парвариш карда шавад. гармхона бо истифода аз таҷҳизоти муосир фаъолият намуда барои истеҳсоли маҳсулоти босифат шароити мусоид фароҳам овардааст. бо шарофати чунин имкониятҳо сокинони ноҳияи шуғнон метавонанд дар тамоми фаслиҳои сол бо сабзавоти тару тоза таъмин гардида ҳамзамон бозори маҳаллӣ низ бо маҳсулоти ватанӣ ғанӣ гардонда шавад. дар баробари фаъолияти гармхона дар назди он ҳавзи парвариши моҳӣ низ амал мекунад ки ба соҳибкори маҳаллӣ Собир Алимаҳмадов тааллуқ дорад. ин ташаббус намунаи хуби рушди соҳаҳои кишоварзӣ ва моҳипарварӣ дар минтақа арзёбӣ мегардад. ба иттилои соҳибкор соли 2025 барои рушди хоҷагии моҳипарварӣ зиёда аз 7000 дона моҳича аз шаҳри Ваъдат ба ин ҳавз оварда шуда буд. айни ҳол моҳиҳо дар шароити мусоид парвариш ёфта интизор меравад дар ояндаи наздик ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти моҳӣ низ афзоиш ёбад. ин иқдом на танҳо барои таъмини бозори ноҳия бо маҳсулоти тару тозаи моҳӣ мусоидат мекунад, балки барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва рушди соҳибкорӣ низ аҳамияти калон дорад. имрӯз гармхонаи насли панҷум дар деҳаи Пашор ҳамчун намунаи меҳнати созанда ва ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи таъмини бозор бо маҳсулоти босифати ватанӣ саҳми арзанда мегузорад. чунин иқдомҳо боз як далели равшани онанд ки бо истифодаи технологияҳои нав ва дастгирии соҳибкорон метавон ба рушди истеҳсолот, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва баландбардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ мусоидат намуд. Муҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, Ноҳияи Шуғнон, Ахбор. ба роҳ мондани усулҳои нави кишту парвариш кишоварзону хоҷагидорони пахтакори ноҳияи Дӯстиро ба гирифтани ҳосили фаровон ноил гардонидааст. кишоварзон дар заминаи иҷрои барномаи давлатии рушди инноватсионии соҳаи пахтакорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 талош намуда истоданд ки ҳарчи бештар аз роҳҳои манфиатбори пахтакориро истифода намуда дар рушди ин самт ҳиссаи муносиб гузоранд. гузориш дар ин хусус. ин майдонҳо тақрибан 3 сол қабл ҳамчун заминҳои бекорхобида аз ҳисоби талу теппаҳои минтақаи гаравтии ҷамоати деҳоти хуррамдори ноҳияи Дӯстӣ дониста мешуд ва ҳоло бошад кишоварзону хоҷагидорони пахтакори ноҳия тавонистанд ки 108 гектар майдони бекорхобидаро ба гардиши кишоварзӣ ворид намудаву бо ба роҳ мондани кишти пунбадона ва гирифтани ҳосили фаровон дар рушди соҳаи саноат ва таъмини корхонаҳои истеҳсолӣ бо ашёи хоми ватанӣ ҳиссаи муносиб гузоранд. ба гуфтаи мутахассисони соҳа ба роҳ мондани усулҳои нави кишт, яъне кишти пунбадона тавассути зери плёнка нисбат ба кишти анъанавӣ бартариати бештар дошта гирифтани ҳосили фаровон имконпазир мебошад. саҳми кишоварзону хоҷагидорони ноҳияи Дӯстӣ дар рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъмини аҳолӣ бо анвои гуногуни хушсифат назаррас арзёбӣ мешавад. аҳли заҳмат баробари кишту парвариши дигар зироату сабзавот ҳамзамон ба самти пахтакорӣ низ таваҷҷӯҳи зиёд равона менамоянд ва ҳамасола аз ҳисоби майдонҳои чароғоҳ ва талу теппаҳои бекорхобида садҳо гектар заминҳои партовро ба гардиши кишоварзӣ ворид намудаву бо истифода аз роҳҳои инноватсионии кишту парвариш ба гирифтани ҳосили дилхоҳ ноил мегарданд. заҳматкашони ноҳияи Дӯстӣ дар соли 2026 мувофиқи дурнамо 7790 гектар кишти пунбадонро гузаронданд ки аз ин қариб 5000 гектари он бо усули инноватсионӣ мебошад. дар натиҷаи таҳлилҳо муайян гардид ки албатта ин усул яке аз усулҳои беҳтарин мебошад. мувофиқи мушоҳидаҳо дар қидаe ки мо ҷой дорем дар ин қида қариб 50-60 центнер аллакай ҳосил муайян шудагиаст. дар оянда ман фикр мекунам ки хоҷагидорон ба ҳамин усули қатрагин ва зери плёнка ва усули дуқатораи кишти пахта мегузоранд.
برنامه دولتی رشد اینواسیونی ساحه پختکاری برای سالهای 2026-2030 نیز محض به خاطر رشد ساحه، تامین اهالی با جای کار، استحصال اشیای خام برای رشد صنعت سبک و خوراکبری و افزایش حجم صادرات محصولات و جاری نمودن مکانیزم تامین رشد استوار ساحه پختکاری تهیه کرده شده. سنه 30 ایونی سال روان در مجلس حکومتی جمهوری تاجیکستان قبول گردید که این یکی از دستگیری و توجه رهبریت عالی کشور به ساحه کشاورزی ارزیابی کرده می شود. طی چند سال اخیر پختکاران ناحیه دوستی از راه‌های معاصر کشت و پرورش به خصوص استفاده علم در استحصالات کشت پنبه‌دانه را توسط زیر پلیانکا به راه مانده با راه آبمانی قطرگی این سمت را رشد می بخشند. چخیلی که در واخوری‌ها محترم پیشوای معظم ملت تاکید میکنند با اصول اینواسیونی گذاشتن خوجگی‌های دهقانی ما تصمیم گرفته ایم که در ناحیه دوستی همین اصول رو بسیارتر به راه مانیم. خوجگیداران ما که در زمین‌های تل تپه، زمین‌هایی که در اینجا آب کم هست، در این زمین ها با اصول همین قطرگی گذشته شدند. مورد ذکر است که ساحه کشاورزی زیر توجه و غمخوری همیشگی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار داشته دستگیری نوبتی برای رشد ساحه و کشاورزان روانه کرده شده است. چنین امکانات و امتیازها از جانب حکومت مملکت پختکاران شهر و ناحیه‌های کشور را روح بلند نموده برای رشد ساحه و نائل شدن به گرفتن حاصل دلخواه زمینه می‌گذارد. شاهزاده سمندر موسی نور محمد، ناحیه دوستی، اخبار. ادامه اخبار. در وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان و دیگر ساختارهای زیرتابه عام دور دوم خوانش آغاز گردید. به این مناسبت در تمام جز و تام وزارت چاره‌بینی‌های تنتنوی برگزار گردیده اشتراکچیان در نقطه‌های تعلیمی و درس‌های کشاد از فن‌های کسبی وظیفوی و آموزش دیگر مشغولیت‌های معین شده جلب گردیدند. گزارش در این خصوص. خدمتچیان حربی جزء تومی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان نیمساله دوم سال تحصیلی 2026 را طبق نقشه مجموع یگانه وزارت، نقشه تیاری قواهای مسلح و نشانداد تشکیلی متد استاد گنرالی با برگزاری چاره‌بینی‌های تنتنوی آغاز نمودند. به این مناسبت در تالار اساسی وزارت مدافع با اشتراک هیئت شخصی دستگاه مرکزی و استاد گنرالی جمع‌آمد تعلیمی دایر گردید. برآمدکنندگان وابسته به امکانات‌های نوی تعلیم پیش از همه فراهم بودن شرایط خوبی درس و تعلیمات نظامی در شهرک‌های تعلیمی قسم واحدهای حربی وزارت مدافع و نوع‌های قشون قواهای مسلح مملکت یادآور شده هیئت شخصی را با آموزش همه‌جانبه مشغولیت‌های کسبی در دور خوانش نو دعوت نمودند. در جریان چاره‌بینی از جانب شخصان مسئول سمت‌های گوناگون فعالیت در این نهاد قدرتی، ولایت قانون و ترتیبات حقوقی، انتظام حربی، سطح تیاری دائمی هیئت شخصی، تامینات مادی و معیشی و حالت آماده‌باشی جنگی جزء تام در نیم ساله اول سال 2026 مورد تحلیل و بررسی قرار داده شد. بعد از انجام جمع‌آمد اشتراکچیان آن در دایره دستور و نقشه‌های تهیه گردیده به این دور تحصیل در نقطه‌های تعلیمی به درس‌های کشاد از فن‌های کسبی وظیفوی و آموزش دیگر مشغولیت‌های معین شده جلب گردیدند که آن عملاً در پایگاه یکی از قسم‌های حربی تابع وزارت مدافع تشکیل و براه مانده شد. در هر یک نقطه تعلیمی راهبران مشغولیت‌ها موضوع‌های روز اول تحصیل را عاید به رعایت قاعده‌های بی‌خطری در روند تعلیم و فعالیت همه‌روزه تشکیل و راه‌اندازی نموده اجرای دقیق و سریع همه گونه طلبات ضروری را به خدمتچیان حربی مهم و اولین درجه ارزیابی کردند. همین گونه چاره‌بینی‌های تنتنوی اینچنین در پایگاه بریگاد حمله‌آور دسانتی قشون‌های زودعمل قوای مسلح مملکت با تشکیل جمع‌آمد و مشغولیت‌های درسی، نمایش نقطه‌های مجهز تعلیمی که برای نیم ساله دوم آموزشی پیش‌بینی شده است در سطح ضروری براه مانده شدند. در تمام جزء تام‌های قوای مسلح جمهوری تاجیکستان تحصیل نیم ساله خوانشی تابستانه آغاز یافت که سربازان روند این مشغولیت‌های نظری عملیوی گذرانده و افسران با آنها درس‌های عملیوی و نظریوی می‌گذرانند و کارهای فهماندهی می‌گذرانند. مورد به ذکر است که همه ساله در قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان دو دوره آموزشی پیش‌بینی گردیده است که یکی از اول ماه ینور آغاز گردیده تا آخر ماه می ادامه می‌یابد و دومین باشد از 1 ایول شروع گردیده در آخر ماه نوامبر جمع بست و نتیجه گیری کرده می شود.
ҳифзи муҳити зист аз масъулияти ҳар яки мо оғоз меёбад. Бо ҳамин ҳадаф палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон иқдоми навбатии аудити экологиро роҳандозӣ намудааст. дар доираи ин иқдом волонтерон ва кормандони ниҳодҳои дахлдорро дар кӯчаву хиёбонҳо, боғҳои фарҳангӣ ва ҷойҳои ҷамъиятӣ корҳои фармондадиҳӣ ва назоратиро анҷом дода сокинонро ба риояи тозагӣ ва ҳифзи муҳити атроф даъват мекунанд. ҳамкорони мо шарҳи бештар медиҳанд. бо ташаббуси палатаи ҳисоби кишвар дар ҳамкорӣ бо кумитаи ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади тақвияти аудити экологӣ ва баландбардоштани маърифати экологии мардум, риояи амалҳои санитарӣ ва ҳифзу беҳдошти муҳити зист гурӯҳи волонтерон ташкил гардида бо ҷалби онҳо дар кӯчаю хиёбонҳо ва боғҳои фарҳангии фароғатии пойтахти кишвар, шаҳру ноҳияҳои вилоятҳои Суғду Хатлон ва Бадахшон корҳои фаҳмондадиҳӣ ва назарсанҷӣ гузаронида мешавад. албатта баъзе мавридҳое ҳаст ки шаҳрвандони мо шояд аз ҷиҳати ноогоҳӣ корҳои ғайрисанитариву экологӣ анҷом дода ба тозагии муҳит халал ворид мекунанд ва партобҳои худро дар кӯчаҳо ва берун аз нуқтаҳои таъиншуда мегузоранд. ҷиҳати аудити экологӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷонибдорӣ намуда саҳми худро барои амалисозаи ин корзори ҷумҳуриявӣ мегузорем. вазифаи аввалиндараҷа ва муқаддаси мо ин аст ки мо ба фарҳанги яъне экологии шаҳрдориро риоя кунем. сокинон ба ҳолатҳои санитарию тозагӣ яъне диққат дода истоданд. лекин баъзе мушоҳидаҳо ҳам мегардад ки албатта беэҳтиромӣ, беэътиноӣ ҳам зоҳир мегардад ва хуб мебуд ва ҳар яки моро мебояд барои сиёсати экологӣ яъне вазъи кишвар саҳмгузор бошем. ҳадаф аз ташаббуси мазкур ин татбиқи аудити экологӣ, тарғиби фарҳанги экологӣ ва баландбардоштани сатҳи маърифати аҳолӣ ҷиҳати ҳифзи муҳити зист ва самти рушди устувор ва нигоҳу иқтисоди сабз мебошад. аудити экологӣ дар доираи стратегияи рушди палатаи ҳисоб барои солҳои 2024-2028 гузаронида мешавад. зимни гузаронидани аудити экологӣ дар қадқади соҳили дарёи хонақоҳи шаҳри Ҳисор партовгоҳҳои зиёде мушоҳида гардид ки дар ин мавзеъ оддитарин қоидаҳои экологӣ риоя нагардида бо сабаби бетаваҷҷӯҳии масъулон ин ҷо ба партовгоҳ табдил дода шудааст ки ин аз бемасъулиятии баъзе шаҳрвандон дарак медиҳад. мақсад аз ин ташаббуси пешгирифтаи палатаи ҳисоб дар он аст ки яъне қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистонро дар самти ҳифзи муҳити зист ва баландбардоштани маърифати экологии аҳолӣ такмил диҳем. бинобар ин қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри иҷрои уҳдадориҳои байналмилалӣ ки аз конвенсияҳои эътирофнамудаи Тоҷикистон бармеоянд ва ҳадафҳои стратегии кишвар мунтазам такмил дода мешаванд. волонтерон ба сокинон маводҳои иттилоотӣ тақсим ва дар ин баробар бо онҳо пурсишномаҳо гузаронида корҳои фаҳмондадиҳӣ ва назарсанҷиро дар мавзӯи экология, тақвияти аудити экологӣ ва баландбардоштани маърифати экологии шаҳрвандон анҷом доданд ва ин раванд боз идома дода мешавад. мақомоти олии аудити кишвар дар доираи эълони соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ ва истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва тақвияту татбиқи аудити экологӣ ҷиҳати ҳифзи муҳити зист ва тозаву озода нигоҳ доштани муҳити атроф, беҳдошти ҳолати санитарӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, баландбардоштани маърифати экологии мардум ва боз ҳам ободу зебо гардонидани инфрасохтори иҷтимоии кишвар тадбирҳои заруриро амалӣ месозад. дар ҷойҳои номоян гузоштани партовҳо бахусус аз тирезаи биноҳои баландошонаи истиқоматӣ ва ё аз дохили воситаҳои нақлиёт ва берун ҳаво додани партовҳои маишӣ боиси ифлос гардидани муҳити зист ва вайрон шудани ҳолати санитарию экологӣ гардида, ин масъала масъулиятшиносиро аз ҳар як шаҳрванд тақозо мекунад. با مقصد استفاده ثمرانک و صرفه‌کارانه نیروی برق و بلندبرداشتن معرفت انرژتیکی اهالی، کارهای ترغیباتی و تشویقاتی در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان منتظم راه‌اندازی می‌شوند. در دایره این تدبیرها کارمندان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه باختر در ناحیه کوشانیان با کارمندان ساحه و نمایندگان مؤسسه ها ملاقات و کارهای فهماندهی را برگزار نمودند.
кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи бохтар ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон корҳои тарғиботиву ташвиқотиро оид ба истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ, пешгирии қонуншиканиҳо ва баланд бардоштани маърифати энергетикии аҳолӣ идома дода истодаанд. Дар доираи чунин чорабинҳо масъулини раёсат дар ноҳияи Кушониён бо кормандони шабакаҳои барқи ноҳия мулоқоту суҳбат баргузор намуда масъалаҳои риояи қоидаҳои истифодаи нерӯи барқ, пешгирии талафоти техникӣ ва ғайри техникӣ, инчунин роҳҳои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти соҳаро мавриди баррасӣ қарор доданд. ҳамзамон масъулон аз фаъолияти зеристгоҳи барқии 35 10 киловолта аз наздик шинос шуда вазъи техникӣ ва раванди таъмини нерӯи барқро мавриди омӯзиш қарор доданд. мақсади асосии чунин вохӯриҳо бо сокинон ва ташкилоту муассисаҳо ин пешгирии ҳолати истифодаи ғайриқонунии дахолатии таҷҳизотҳои системаи баҳисобгирӣ, талафоти нерӯи барқ, инчунин баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии истифодабарандагон мебошад. дар идомаи чорабинӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ дар беморхонаи марказии ноҳияи Кушониён низ баргузор гардида ба роҳбарият ва кормандони муассиса тавсияҳо оид ба истифодаи оқилона ва сарфакоронаи нерӯи барқ пешниҳод карда шуданд. таъкид гардид ки чунин иқдомҳо барои коҳиш додани талафоти нерӯи барқ, пешгирии қонуншиканиҳо ва бартараф намудани камбудиҳои мавҷуда мусоидат менамояд. таҳлилҳо нишон медиҳад ки дар ҳудуди пойтахт мутаассифона то ҳанӯз истифода нашудани тасмаи бехатарӣ аз ҷониби ронандагон мушоҳида мегардад. бо мақсади пешгирии ин ҳолат кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дар роҳҳои пойтахт чорабинии мақсадноки тасмаи бехатариро ба роҳ монданд. гузориш дар ин хусус. бо мақсади пешгирии ҳодисаҳои роҳу нақлиёт аз ҷониби шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе назорат пурзур гардида пайваста чораҳои лозимӣ андешида мешавад. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки мутаассифона дар ҳудуди пойтахт то ҳанӯз истифода нашудани тасмаи бехатарӣ аз тарафи ронандагон мушоҳида мегардад. ин навбат аз ҷониби нозирон дар роҳҳои пойтахт амалиёти мақсадноки тасмаи бехатарӣ ташкилу роҳандозӣ гардида дар натиҷа шумораи зиёди қоидавайронкунӣ ошкор гардида нисбати чунин ронандагон протокол тартиб дода шуд. ҳамзамон дар ҷараёни амалиёт кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ба ронандагон оид ба манфиати истифодаи тасмаи бехатарӣ маълумот дода дастур доданд ки ҳангоми ҳаракат худ ва мусофиронашон ҳатман аз ин воситаи ҳимоявӣ истифода баранд ва қоидаҳои дигари ҳаракат дар роҳро риоя намоянд. طبق طلبات ماده 317 قسم 1 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان راننده واسطه نقلیات و اینچنین مسافر کرسی پیش واسطه نقلیات عهدهدار است که هنگام اشتراک نمودن در روند حرکت از تسمه بخطری استفاده برند. خیلی که از مشاهده ها معلوم گشت راننده افت-ماشین اوپل هنگام اداره واسطه نقلیات و صدمه ناخوشی نقلیاتی دچار گشته که راننده و مسافر کرسی پیش از تسمه بخطری استفاده نمی بردند باعث جراحت جسمانی برداشتن آنها گشت، یعنی که قسمت پیش بدن و سرشان به شیشه پیش افت-ماشین بر میخورد که در نتیجه هر دوشان جراحت‌های جسمانی می‌بردارند. تسمه بخطری برای پیشگیری جراحت‌های وزنین حیاتاً خطرناک سر و ستون مهره پیش بینی شده می‌تواند خوف مرگ یا جراحت‌های جدی را در صدمه‌های نقلیاتی تقریباً 50% کاهش دهد. در این ضمن رهبریت ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه از تمام رانندگان واسطه‌های نقلیات خواهش می‌کند که هنگام در روند حرکت اشتراک نمودند برای بخطری خود و مسافران حتماً از تسمه بخطری استفاده برند. идомаи ахбор. рӯзҳои 25-28 июни соли 2026 дар шаҳри Манилаи ҷумҳурии Филиппин чемпионати Осиё оид ба гӯштини самбо байни наврасон, ҷавонон ва калонсолон баргузор гардид. дар ин мусобиқа варзишгари тоҷик Набиев Абдулманон сазовори ҷои сеюм гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ.
از 25 تا 28 ایون سال 2026 در شهر منیلای جمهوری فیلیپین چمپیونات آسیا اوید به گشتین سامبو میان نورسان، جوانان و کلانسالان برگزار گردید. در این مسابقه با نفوذ که با اشتراک ورزشکاران 32 کشور جهان دایر شد، دستپرور مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیه وخش عبدالمنان نبیوف در وزن 71 کیلوگرم هنرنمایی نموده سزاوار جای سوم و مدال برنجی گردید. در این راه با من استادم ادینه سایمرود و پدرم نبیف نظامی‌الدین خیلی سهم ارزنده گذاشتند که من به این مرتبه رسیدم. در آینده کوشش میکنم که باز مشق تمرین کرده سزاوار جایهای نمایان‌تر گردم. مربی ورزشکار سایمرود اودینایوف که همزمان راهبری مکتب ورزشی ناحیه را به عهده دارد، طی 6 سال با او مشق و تمرین داده برای اشتراک در مسابقه‌های جمهوریوی و بین المللی آماده نموده است. با تشبث بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه وخش و دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه، عبدالمنان نبیوف در چمپیونات آسیا شرکت ورزیده به نتیجه ارزنده نائل گردید. ما ورزشکاران ملت‌داری خود را به پیشوای معظم ملت می‌رسانیم که برای ما چنین شرایط مهیا کردند. با مناسبت استقبال ورزشکار در درآمدگاه ناحیه وخش، نمایندگان مقامات محلی، ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان، دوستداران ورزش و ساکنان ناحیه جمع آمده او را با احترام و صمیمیت در فضای ایدانه پیشواز گرفتند. این همه با دستگیری های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وخش و بخش کار با جوانان است که چنین ورزشکاران را در چنین روحیه تربیت نموده با مسابقه های بین المللی راهنمایی می‌نماید. باید گفت که دستاوردهای ورزشکاران تاجیک نتیجه توجه و دستگیری پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به رشد ساحه ورزش بوده. برای باز هم بلند برداشتن نفوذ ورزش کشور در عرصه بین المللی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи тиловатии ахбор. خیر سلامت باشد.